Ma'am, good evening. Weekly tarot card reading hai petang tau se ko. Weekly tarot card reading se ai sidagi katari khatang thok chage pok numit ki matung ina ko da main taraga. Adu sida ai first ko ahan ba se khoi gi numajing ko. Numajing na sila ise kai no ha kan sida yamna shuba nungba da matam oina ko responsibilities yame ko sida adi responsibility thau yamba khotwa ha ga da yum gi oigera ama oigera ko sina khoi gi numajing gi lere ko. Sida thabak se khatang yen thok pa mo ko hadi ai thanda loina ma polum se puraga chataba ko. Monday pok pa haras ne ko. Monday pokpagi oina silai se ko obstacles laigani adu tar to discipline laina thabak taw ko mai pakani ko leiba pokpo gina silai se engonda mateng gumbala iko mateng gumbala I engonda ai thabak taw matam da kana gani aduga aina sumi gi mateng taw gani mina soi gi thamak taw birakani ko yumja gaisa gi se planning yamna lai ko hadi implement taw ya ba matam oina oire ko sagon sen isle wakhan nungai taba khotaba me ama khalaga lai adu dai thokpiro ko irai gi sile se nungshi chan lai mina ba families ka kai ga mai tole ko ishorna su blessings yamna piri ko last ta thangjagi ko yamna khona ga daba matam oina oi ko handaki hafta se ko adu sile re khoi gi hafta gi oina tarot card reading na thank you